Pamirsa ring pemargi libur Nataru mewah libur sekolah sampun mawasana ring pengrauh wisatawan ring genah daya tarik wisata utawi DTW sanewenten ring Kabupaten Tabanan. Wilangan wisatawan nincap akahan rauh saking domestik, pamekasnyane saking rombongan pelajar Dura Bali. Sekadi napi sane kawedar oleh asisten manajer daya tarik wisata DTW Tanah Lot Putu Tony Wirawan, ritat kala pengrauh galah libur sekolah menjanten sida nincapang pengrauh wisatawan domestik Wisdom ke DTW Tanah Lot. Pengrauh siswa sekolah agang pisan ring pengrauh kunjungan Wisdom yening sayang sarang wilangan saking wisatawan mancanegara. Panincapan inucap sampun memargi dawag wukune lintang. Katanya nih, siu diri rahina yening sayang sarang masan liburan. Pengerah Wisdom kantos ulung dasa talian diri selamit tanggal siki kantos kali dasa Desember. Raris Wisman wenten langkungan tigang dasa talian diri. Indikes kadipunike taler kawedarang oleh Humas Manajemen DTW Ulun Danubratan Imade Sukarate. Manut dane pengerau wisatawan domestik Pamekas Soro siswa dahat nincap galahi mangkin. Kauningin taler ring kuentenan sawetara travel akeh sane makte wisatawan saking pelajar. Puniki memargi santukan galah libur kawah saking Februari war sekali tali 4 likur. Kapindah dados ring tengahing Desember warsane mangkin. Pengerah wisatawan domestik ke DTW Ulun Danubratan kauningin kantos kali tali diri rahina ring tanggal 19 Desember nelintang dan ageng yening sayang sareng pengerah sedurung liburan sanewantah 500 diri. Bisnis Bali nguningayang.